Madya, syempre. Abang masang, nagseksi na pa yajay. Kaysaw, siksay, baka bagi lang mait, aun ulaw. Punay da masungan. Aun sa bilib mo kanya ka. Dami dunat, basi lang. Pisti sabanan ni Iman, agkalkal yung kawawalisin. Yan. Pisti sabanan, uyawin da matibuok ko. Nyamit kan bagada mo nga ramida nga pangbubong ti kalapawin nyamit tay. Nga tanog pakalbo ako. Baka damdaw uyawin dak to mo bagada Mr. Klein. Nagpakalbo ako. Nagkasangin. Sa bagay ni Mr. Klein macho aja. Wow. Uray uyawin da ti buko. Bagada nga kalapawin, ayos mat kanya ka ito yun. Uro iyawin dalatan Uy, ni donut aja. Papanan na nga tatoy. Donut! May kamantaw, sumbang putya gaya may. Wan, masang. Upat ngal daw nga artuya on. Kasi ya, apay tataka lang makita. Hanag kami nga rumrumar, masong. Kumusta mo di trabaho di Manila, Donut? Ayos lang, mate. Ngamtata, nakabakasyon nagtimay sa bulan. Kasi ya, madamag ko dito ada kanunubyam di Manila. Puna yun. Durer Jack Manila, namunda pa ay. Agpay sugar dun, Donut. Nga dati nubyam di Manila. Wan, masong. Paiso, danobya ko. Dinogorod sunat at Donut. Awan so na, imbatak pala di Manila. Patay nga inyawid mo kumata, napintaak. Mapintaan, api kaslabaraha. Huwag ata ka, mamuan mo no kasano to, ugali na. Ugali lang masong, haanan, tasosyal a ginobyak. Wow! Pasosyal, napintas garod asuna. Napintas napumpuno pa pagrurupa na ti make-up. Siyempre agpapintas mo ta kanyam. Wow! Ay, apo. Sulatan aramida na norja balayda. Naba nang siguro suna, tapasosyal ay. Hamay, dati trabaho kami nga dawa. Dinamay, nakamam dyan inubyam. Di Facebook masong, kanayon kami nagchat-chat. Wow! Facebook, paidin na jay. Facebook lang masong, madimpay mo. Lakayan ka nga mutta lang, isaras mo kami di YouTube. YouTube? Di Manila mo lang aji What? Nyamatin. Wow, nagkakadinada ka jay. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, saka Google. Google? Di ba isusulti mata jay ay pang swimming? What? Lukun nagsamit ng donut. Pag swimming, gagal sa jay, sa balay Google. Aya, nga di Google. Ajay Google, nadasap sa pulang mapangkadjay. Google. Nasaksakit ti ulo ka papanunot ti bagbagamon donut. Nasaksakit? Nasaksakit baganda nga kasla ulo ti kalapaw atabok mo. Nagsakit mo ti bagbagamon donut. At least daulaw. Ulaw? Ulo ati kalapaw. Uni ka mo tin donut. Kanay na mo lulok ko na Nagkapo ka lang Manila eh. Nga de, maili wala kanya masong. Kisti sa bam donut. Kasati mailaw. Won masong, kastak nga mailiwan niya. Hindi man lang arudin. No di ka lang agayam. Masong, ay no biyak, kasi puta na ni Snow White. Paisaw, nagsurti kang donut. Won, paisa jay masong. Una yung donut. Masyak aja ay rumrumwarin. At muna ita, madirumwaran masong, mabisinang ka na. Mabisinang ka pa ay. Nasuti ka duam. Madya, syempre, abang masong, nagseksi na pa yajay. Paisaw, siksay. Baka bagi lang mait, aun ulaw. Punay da masungan, aun sa bilib mo kanya ka. Dami donut, basi lang. Ngam, nugawid to yung girlfriend mo. Pabikas mo makanya ka. Won, masong, nukait mo, ipapros ko pa. Hindi papros mo donut. Ajalay man na, masong, abrasa lang sa bali man ta pampanunuto mo. Laki din niya di papros mo. Ewan kaya masong, malagip ko, tumawag kaya man dyan, object tatay, papasundo. Kuray nagtamtama dyan kantaw, pakita kanyam. Nakaon. Sige, donut.
Mati mo na naman. Bulbul titik lang ka. Nagswerte ni Donut eh. Nagpudaw, nagsiksay, nagpintas. At awan, napinpintas latan eh, bakit ka?